L-iktar distretti li kellhom vot b'saħħtu favur il-kaċċa fir-rebbija kienu s-7 distrett li fost oħrajn jinkludi l-Rabat, Ħażebbuġ u Ħaddingli u 13 il-distrett li huwa d-distrett ta' Għawdex. L-inqas li appoġġja l-IVA kien l-10 distrett li jinkludi Taslima, San Ġiljan, il-Gżira u Pembroke. Fl-ewwel distrett kienu 46.4% li vvutaw IVA u 53.5% li vvutaw le. Fit-tieni distrett 61.9% ivvutaw IVA u 38.1% ivvutaw le. Fit-tielet distrett 56.4% ivvutaw IVA filwaqt li 43.6% ivvutaw le. Fir-raba' distrett 54.8% ivvutaw favur il-kaċċa fir-rebbija filwaqt li 45.2% ivvutaw le. 59.3% vvutaw IVA fil-5 distrett filwaqt li 39.8% ivvutaw le. Fis-6 distrett 58.6% ivvutaw IVA u 40.8% ivvutaw le. Fis-7 distrett il-vot IVA kiseb l-appoġġ ta' 62.6% kontra 37.8% li vvutaw le. Fit-8 distrett 40.4% ivvutaw IVA filwaqt li 59.5% ivvutaw le. Fid-9 distrett 35.6% ivvutaw IVA filwaqt li 65.9% ivvutaw le. Fl-10 distrett l-inqas li rrid il-kaċċa fir-rebbija ivvutaw le 69.9% filwaqt li kienu 30.1% li vvutaw IVA. Fil-11 il-distrett 37.1% ivvutaw IVA filwaqt li 62.8% ivvutaw le. Fit-12 il-distrett 45.5% ivvutaw IVA u 54.4% ivvutaw le. F'Għawdex li jagħmel 13 il-distrett elettorali 62.1% ivvutaw IVA u 37.8% ivvutaw le.